Vous avez un rendez-vous avec madame là. Vous êtes toujours pas qu'à faire pour lui, vous avez pas loué ça. Bagay l'on pas, bagay l'on bonne avec notre là pour même. Faut appeler manger, paye comme nous dire. Monsieur on est bien, monsieur on est bien. Yo monsieur, e ba mba yon de di adnen men, se va kon pesen gen di yo, konen monsieur la men. Ou sa pa nou nan yo ka men. Ay fay vin rele. Nou pa si konen baz la. Ket yo skize nou baz, de refon na sou. Rappel la men, rappel la pou ki show. Konen fwe yo, nek pose simple. E bien, patnen, pull up sou mwen, yo, ou konen ti bay sa ou e pa fe pa men, pull up sou mwen. Nan mouman pose nan baz dan seman pisi. Ket men, fok se ou ki ta pou chekim nan baz la, boss la, paske ma ret mesi yo la men nap gen pase, yo, avanse ou met chekim nan baz la, boss la. Sakye, sou la la. Yo, maka arrêter men, la wash la mini men. Li a komprime. Eh bien, ok, patnen, mwen apre sou problem, mwen konen, mwen pa mi se servis. Mwen konen nou problem sa an, patnen. Mwen pa chikou rapide la, servis. Na bay pou bay la, wè bay sa men. Sa rele deplime baz. An sa nou foksyon nan baz la men. Ou pa bez enketo nou fwe, mwen kwa yo servis kounyan bay pou servis. Wè wè sa, wè lò ou kwa li pimi, fote tet bo avel pou sa. Fote wap. Se li ka bo ban. Ki wash mando sa man? Ou manje zo. Oh! Sa e wash tet, bro, tout aven la plime moun avel men. Wash sa oui? Oui. E fote tet bo avel pou apwe sa. E ba wash sa mando a?